Just a reminder of tomorrow morning's 3-hour telethon. That's between 7 o'clock and 10 o'clock tomorrow morning on Good Morning South Africa, when we'll be fundraising specifically for the relief of all those who've lost so much in the recent flooding in the Free State, the Northern Cape and Northern Natal. So ek dink ons kan beslis probeer môre met ons telethon ten minste 5 miljoen te maak. Hoe lyk dit mense? Net sulke sakke geld môre. Ons vra vir die baie mooi vir ons vriende daar in die vloedgetuisterde gebiede. And I think a wonderful thing about these kind of pledges is that you, as a private individual or as a company, can pledge a certain amount of money, pay it into the emergency fund bank account, and then challenge somebody to match your pledge. And I think that's a very good idea. So we will be actually issuing those kind of challenges on your behalf, should you wish us to do so. The SABC will have collection points at its centres in Johannesburg, Pretoria, Petersburg, Bloemfontein, Durban, Port Elizabeth and Sea Point in Cape Town. If you can't get to the collection points tomorrow, watch Good Morning South Africa between 7 and 10 and phone in your donations to these numbers. Sewe distrikte in Noord-Kaapland tot rampgebiede verklaar. Swaar reën sak weer oor gebiede noordwes van Bloemfontein uit. Die leiers van die 3 betrokke partye in die tussenverkiesings in Swaziland en Standerton stel hulle standpunte. En 3 spelers saam voor in die liefdadigheidsgolftoernooi. Goeienaand, welkom by Netwerk. Goeienaand. Die minister van Staatskundige Ontwikkeling en Beplanning, meneer Chris Jenis, het 7 landroosdistrikte in Noord-Kaapland tot rampgebied verklaar. Die distrikte is Barkly Wes, Gordonia, Herbert, Kimberley, Prieska, Warrington en Namakwaland. Meneer Jenis sê dit is onmiddellik van krag en sal die volgende 3 maande geld. Die minister het in 'n verklaring almal bedank wat nooddienste aan inwoners van die rampgebiede verskaf. Hy sê hoewel die administrateur van Kaapland, meneer Jean Lou, hom verseker het dat alles in die gebiede onder beheer is dit nodig om rampgebiede te verklaar sodat burgerlike beskermingsdienste groter magte kan hê. Ondertussen het die departement van waterwese bekendgemaak dat die hoogste vloedwater in mensejeugenis in die Oranje rivier Prieska môreoggend om 5:00 sal tref. Meer as 90 blanke en 19 bruin gesinne moes reeds uit hulle huise vasgekom. Die Hendrik Vervoerdam was vanoggend om 8:00 124,34% vol. Die water het in 'n tempo van meer as 2400 kubieke meter per sekonde en 3,45 meter hoog oor die wal gevloei. Die TK Leroe-dam was in daardie stadium 114,68% vol met 'n vloeitempo van meer as 3000 kubieke meter per sekonde. Dit het meer as 2 meter hoog oor die wal gevloei. Die Kalkfonteindam wat 138